nta minota 30 iri gushira ku gitangazamakuru icyo ari cyo cyose kidasohoye inkuru ivuga iti Irani ikoze ibintu bitabaho, abandi bakongera bati Isirayeli iri kurimbura, abandi bakongera bati Amerika ikoze ikintu kitigeze kubaho, abandi bakongera bati Hezbollah irashe muri Isirayeli, abandi bakongera bati Isirayeli iri gutwika muri Libani. Iyo niyo mitwe y'inkuru uragenda usanga ku binyamakuru bigiye bitandukanye, byaba ibikorera hano imbere mu Rwanda, mu karere ka East African, ndetse no ku bitangazamakuru birimo nka CNN, BBC, New York Post ndetse n'ibindi. Kanongere ngushimire ndetse nguhereza ikaze kuri Raza Media TV. N'ubundi reka tugaruke muri wa mwanya n'ubundi twahariye kugenda turebera hamwe ibyiriwe bivugwa hirya no hino ku isi. Muri ino minsi nta kindi gikomeje kuvugwa usibye intambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Isirayeli, abo bombi bafatanyije bagabye ku gihugu cya Irani. Nta minota 30 iri gushira ku gitangazamakuru icyo ari cyo cyose kidasohoye inkuru ivuga iti Irani ikoze ibintu bitabaho, abandi bakongera bati Isirayeli iri kurimbura, abandi bakongera bati Amerika ikoze ikintu kitigeze kubaho, abandi bakongera bati Hezbollah irashe muri Isirayeli, abandi bakongera bati Isirayeli iri gutwika muri Libani. Iyo niyo mitwe y'inkuru uragenda usanga ku binyamakuru bigiye bitandukanye, byaba ibikorera hano imbere mu Rwanda, mu karere ka East African, ndetse no ku bitangazamakuru birimo nka CNN, BBC, New York Post ndetse n'ibindi. Ariko muri iyi ntambara hakomeje kuvugwa ibintu byinshi bitandukanye, ndetse bikomeje kugenda bititiza abantu benshi. Bamwe bakomeje no kwibaza bati ese iyi ntambara iraza kuba yaherera he, iraza kuba irangira gute? Tubibutse ko ku itariki 28 ku itariki aho ngaho ari mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka turimo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatanyije na Isirayeli bakunze kwita umwana wayo, bagabye ibitero mu gihugu cya Irani, barimbura cyangwa se basenya inyubako ya leta yari iri kuberamwo inama hariya ku ruhande rwa Irani, aho hari hateraniye umuyobozi w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei. Uyu mugabo yaje kuhasiga ubuzima mu gitero bagabweho. Ariko Irani yari yarabateguje yuko iyi ntambara niramuka iyigabweho izihorera ku buryo bukomeye cyane. Uyu munsi ku itariki ya 6 Werurwe muri uyu mwaka nyine n'ubundi ni uyu munsi, kuri uyu munsi ubu twamaze no kwinjira mu wundi munsi twebwe ubwo turi kubakorera iki kiganiro. Ni ukuvuga ngo Irani yongeye kugaba ibitero bikomeye cyane muri Isirayeli, hanyuma irongera ikora ibindi bitero ku mato y'intambara ya Amerika, irayasenya cyangwa se irayangiza. Amerika nayo ikomeza kurasa amabombe aremereye muri Irani. Ibyo bitero bya Amerika ku ruhande rwa Irani cyangwa se iri kugaba muri Irani byitwa ibitero byo gusenya ndetse no kugabanya ubushobozi bw'ubwirinzi bw'igisirikare cya Irani, ku buryo ndetse ngo bashaka no gusenya ibirindiro ndetse n'inyubako zifashishwa mu buryo bwo kubaka imbunda cyangwa se misile zirasa kure, za misile zambukiranya imigabane, izo bakunze kwita long range missile. Izo misile rero Isirayeli yakomeje kugenda irwanya Irani ko yagera kubwo bushobozi. Ngira ngo ibyo nibyo muri bimwe mwagiye mugenda mwumva urwitwazo, nirwo rwitwazo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabye igitero zigambiriye cyane cyane
no gukuraho umuyobozi w'ikirenga. Ibyo ntibyatinze babigezeho, ariko kugeza ubu tugeze kuri uno munsi ku itariki 6 ubwo hari ku munsi w'umurwano nyine, ni ukuvuga ngo hakomeje kugenda havugwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump we ubwe yadekaraye ndetse anatangaza ko nubwo bishe umuyobozi wa Iran bagambiriye guhindura regime cyangwa se guhindura ubutegetsi buriho, iwe yavuze neza ko aranerura, avuga ko Iran nta muyobozi mushyashya izigera igira atari we umwimitse. Yavuze ko Iran nigira umuyobozi mushya atari we umwimitse izamukuraho akimika uwo yahisemo cyangwa se yatoranyirije kiriya gihugu cya Iran. Bitihise kandi nanone hari andi makuru yagiye akomeza kugenda avugwa kubera ubwirinzi ndetse na resistance y'igisirikare cya Iran. Biravugwa ko Iran yakomeje gukora retaliation cyangwa se kwihagararaho ku buryo bukomeye, ndetse ibasha kuba yashyira hasi ibirindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibihugu by'Abarabu cyangwa se muri Middle East aho biherereye hose. Yasenye amaradari. Radari ni ibikoresho cyangwa se ni ibintu, ni ibyuma biba byarubatswe bishinzwe kumviriza, bifite za kamera zireba kure, akaba ari byo byuma bikunze kugenderwaho n'indege cyangwa se bigenderwaho n'indege, amato manini, biriya bintu byose bigenda bikoresha amasinyare, bikoresha icyo bita location na GPS. Ibyo byose Iran yabisize hasi, ariko imbere muri Iran naho kugeza kuri tariki ya 6 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zimaze gusenya ibintu byinshi bitandukanye, birimo ibigo bya gisirikare, inyubako za leta, ahabitswe cyangwa se ahari depo z'intwaro za Iran. Aho hose hakomeje kugenda haraswa. Ku rundi ruhande nanone umutwe wa Hezbollah wo muri Liban nawo ukaba nawo wakomeje guterana mu mitwe n'igisirikare cya Israel, ndetse ahabaye intambara ikomeye cyane. Abo nabo bakomeza gutesha umutwe ndetse no gukomeza kwandagaza igisirikare cya Israel ubwo kiri kurwana gitera Iran, ndetse kikongera kigaterwa na Hezbollah. Ku rundi ruhande nabwo hagaturuka abahuti nabo bakaza bagatera muri kiriya gihugu cya Israel. Israel yakomeje gukubita muri Liban, ibintu bikomeza kuba ibibazo byinshi cyane, ariko abasesenguzi ku by'iyi ntambara bakomeje kujya kure, bibaza bati ese iri ryaba ari itangiriro ry'intambara ya 3 y'isi? Abandi bati ese iby'iyi ntambara birerekeza he? Iyi ntambara ikomeje kugenda igira ingaruka zikomeye cyane, harimo ko ibikomoka kuri peterole bituruka hariya mu gace ka biriya bihugu birimo bya Katari, birimo Arabia Saudite, birimo peteroli ikomoka muri Iran, yajyaga mu Bushinwa ndetse n'iyavaga mu Bushinwa izanywe gucuruzwa muri Afurika ndetse yoherezwa mu Buhinde n'ahandi. Ibyo byakomeje kuba bigenda biteza akaga. Kuri ubu biri kuvuga ko igiciro cya essence na peterole cyangwa se igiciro cya peterole cyamaze kwiyongeraho 13%. Aha ni mu gihe cyonyine cy'intambara mu minsi 6. Ibyo byatewe n'iki rero? Byatewe nuko Iran yahise ifunga umuhora wa Irbut. Uriya muhora akaba ari umuhora, ni umuhora wa Hormuz, niba ari Hormuz. Iran yaje kuba yawufunga, ifata n'icyemezo cyo kurasa ku mato yose akomeza guca muri uriya muhora. Ubu biri kuvuga ko nta radari n'imwe ikomeye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika isigaye muri kariya gace ka Middle East,
aho intambara yageze ku rundi rwego, Ubwongereza bugashaka kuvuga ko buzafasha Irani, buzafasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurwanya igihugu cya Irani, ndetse bakaba banagishyira hasi. Ibihugu biri muri OTAN nabyo bikaba byatangiye kugenda byibaza biti ese biragenda bite, ariko kugeza ubu tuvugana nta gihugu kirerura neza ngo kivuge yuko kije kwivanga muri ibi bintu, aho bikomeje kugenda bifata indi ntera. Kuri iyi nshuro n'ubundi tugeze ku itariki ya 6 mu mirwano hari gushyirwa mu majwi igihugu cya Ukraine ko ngo kigomba gufasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurwanya cyangwa se guhangana n'ibitero bya Irani, nabo bifashishije drone kamikazi zisa neza neza ngo nka drone Irani irimo ikoresha mu mirwano. Izi akaba ari drone zidahenze cyane kandi ngo zikora ibikorwa bihambaye cyane ku buryo ngo Ukraine ishobora ngo kuba yakinjira muri iyi ntambara ikarwana ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zikomeje kugenda ziyenza ku bihugu bigiye bitandukanye. Mwagiye mwumva igihugu nka Espagne yo yihagazeho inatangaza ko itazigera ikora ikosa ryo guha ibirindiro Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zibyifashishe zitera muri Irani. Aha rero Ukraine n'ubundi iyi igiye gufasha Leta Zunze Ubumwe kurwana muri Irani, nayo ni igihugu kimaze imyaka irenga 4 cyangwa se kimaze imyaka gihanganye n'igisirikare cy'Uburusiya, aho barwanira mu gace k'uburasirazuba bwa kiriya gihugu barwanya Ukraine kuba yakinjira mu bihugu byunze ubumwe by'Uburayi. Aha rero sinzi niba iyi Ukraine irabasha kuba yagera kuri izi ntego. Donald Trump wasizuye akavuga ko atari bwigere na gato yemerera Iran kuba yakihagararaho ngo itsinde iyi ntambara. Ku ruhande rumwe muri iyi ntambara ubu turi kurebera hamwe uruhande ruriho Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel, tukongera tukareba aho bari guhangana n'igihugu cya Iran cyatewe cyo kikaba kiri kwihagararaho. Nukuvuga ngo muri iyi ntambara icyo ugomba kubanza gusobanukirwa nuko mu ntambara Iran irimo kurwana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Iran irimo irarwana isubiza ndetse inihorera ku bitero yagabweho, mu gihe ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bo bari kurwana bashaka gusenya Iran, bagahindura ubutegetsi bw'imbere mu gihugu, hanyuma bagasenya intwaro za kirimbuzi cyangwa se intwaro zirasa kure za misile ndetse n'ibirindiro by'ubwirinzi bw'igisirikare cya Iran, hanyuma Iran ikajya munsi ndetse ikagendera ku mategeko y'ibyo bihugu byombi. Ariko hakaba hari urundi ruhande narwo ruri ku ruhande rukomeje kugenda rushyirwa mu majwi, ariko rwo ntacyo rutangaza ku biri kuba. Urwo ruhande ni Uburusiya ndetse n'Ubushinwa. Ibyo bihugu byo biri ku ruhande, biri kuvugwa cyane muri iyi ntambara, ndetse biri kuvugwa ko ari byo biri inyuma y'ibitero bya Iran, ndetse no kumenya neza neza aho umwanzi ari ndetse n'aho ibirindiro by'umwanzi biri kugira ngo bibashe kuba byasenywa. Kugeza ubu iriya ntambara ku ruhande rwa Iran biri kuvugwa ko imaze kugwamwo abaturage aba ni abatari abasirikare barenga 1,300. Ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ho amakuru atugeraho turi guhabwa cyangwa se turi kugenda twumva mu bitangazamakuru bitandukanye, nuko ho ngo hamaze gupfa abasirikare batarenga muri 6. Ariko bamwe mu basesenguzi n'ababikurikiranira hafi bakavuga ko ari editing cyangwa se ari ukubeshya, abasirikare ba Amerika bamaze gupfa barenga no mu majana,
ibyo nabyo ni ibiri kuvugwa. Ni amakuru nyine natwe tugenda dusoma mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, tuba tuyazanye hano kugira ngo wowe ukurikirana Raza Media TV nawe ugire icyo ubasha kuba wakumvaho, ndetse tunagushishikariza gusoma ibitangazamakuru bigiye bitandukanye mu rwego rwo kugira ngo umenye ibiri kugenda bivugwa kuri ayo makuru y'intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Usizemo n'inyurabwenge, ukaba wakibaza uti se ni iki kiri kuba kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikore igitero cyakagombye kumara umunsi umwe nk'uko bo bari babitangaje, bikaba bigeze ku munsi hafi wa 7 intambara aribwo imeze nk'aho itaratangira. Tubwire, ese urabona iyi ntambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabye muri Iran zizayitsinda? Ese urabona Iran izatsinda iyi ntambara? Kanda subscribe kuri Raza Media TV kugira ngo tujye tuza tuguhereza update, ndetse tukunyuriremo muri make n'ibyiriwe bivugwa ku ruhande. Ibi tuzabikora kugeza tumenye ngo ninde watsinze intambara, ninde watsinzwe intambara.